हेलो गाइज अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज फाइनली हब गई आछे आमार बार बिया मैं एतिया उठिछु उठी लय मैं देखिछु जा जोगार करिছে बनाबर बारे ए कारिकरो आहि गल बनवा और एफाले सकलोए जा जोगार करि আছে एफाले आमार बा माने कोई नाई दाँत ब्राश करि আছে और आमाक कारिकरे दिছে नरसिंह पात ছিঙিবলৈ मैं और दादाई नरसिंह पात ছিঙি आनिछु नरसिंहर पातेरे मिक्सार बनाब माने चिप्स बुली कय बियात दिए एटु भातर लगत अलपमान देखाई दिछु कारिकरे केनेকৈ की करि আছে और भिडिओटु स्किप नकराকৈ चाइ থাকিব। एतिया कइना गा धुआ हब और गा धुआर बारे माह हालधि भुरुन एया मिक्सारत दी लोआ হৈ गल और एया कइनाक नुआबर बारे লৈ যোৱা হব एतिया। आयती उरुली मुखर रभातरी उलाहे परिছে भरी रंगेरे उपसा घर खुदा करी अचिना एखनी घरলৈ যাবি हालधि माहेरे আজি সৰু ভনী নোৱালেহি দেখাতি दादा Uri
গভা তলত বহিছে তাকে দেখি আমাৰ কইনাই কঁকাল ঘূৰাই নাচিছে ৰামচন্দ্ৰ আহিছে গভা তলত বহিছে তাকে দেখি কইনা ঘৰত কোলা গজ উঠিছে। ফাইনেলি আমাৰ দৰা আহি গ'ল আৰু আমি দৰাক আদৰিলোঁ। আদৰি এতিয়া দৰাক মিঠাই খুৱাই আছোঁ। দৰাক আৰু কি কি নিয়ম আছে গোটেইখিনি কৰোৱাৰ পিছত হ'ব নিকাহৰ নিয়ম। নিকাহ পঢ়োৱাৰ পিছতে আমাৰ বিদায় হ'ব। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ৰামচন্দ্ৰ আহিছে গভা তলত বহিছে তাকে দেখি আমাৰ কইনাই কঁকাল ঘূৰাই নাচিছে ৰামচন্দ্ৰ আহিছে গভা তলত বহিছে তাকে দেখি কইনা ঘৰত কোলা গজ উঠিছে। এতিয়া বাঘ ভিতৰলৈ অনা হ'ল আৰু এতিয়া পঢ়াব নিকাহ। मैं तेरी बाहों का जूदे परी बाबुल जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे मुश्किल 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 दामन को छुड़ाना लगता है। कुछ बातें हो चुकी है कुछ बातें अभी है बाकी बौछार पड़ी है बरसातें अभी है बाकी खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है मिलन अभी आधा अधूरा है मिलन अभी आधा अधूरा। এইফালে মই জোতা লুকুৱালোঁ দৰাৰ আৰু দৰাৰ লগত এতিয়া পূৰা ধেমালি কৰি আছোঁ। দৰাক আমি জোকাই আছোঁ। সকলোৱে লগ লাগি জোতা লুকুৱাই থৈ দিছোঁ। ফাইনেলি সকলোতকৈ দুখৰ মুহূৰ্তটো আহি গ'ল। এতিয়া কইনাৰ বিদায় দিয়াৰ মুহূৰ্ত। এয়া সকলোৱে কইনাক বিদায় দিবলৈ এনেকৈ আহিছে। কইনাক দৰা ঘৰত থ'ব আৰু মানুহ যাব। ময়ো যাম লগত বাৰ লগত কইনা থ'বৰ বাবে। দাদা মরম করে কি নকরে মরম করে কি নকরে দে সোনা হিরবান হীরা থাকো যেন কুখনে দে সোনা হিরবান হীরা থাকো যেন কুখনে দে সোনা হিরবান হীরা থাকো যেন কুখনে। জাগৈ চোন ভনীতি নকৰিবি আমনি তই কান্দিলে জাননে দেউতাৰ হ'ব কি গতি জাগৈ চোন ভনীতি নকৰিবি আমনি তই কান্দিলে জাননে দেউতাৰ হ'ব কি গতি ডাঙৰক মান কৰিবি সৰুক মৰম কৰিবি তাতো যদি নামানে ঈশ্বৰকে খাটিবি তাতো যদি নামানে ঈশ্বৰকে খাটিবি তোৰ নতুন পুঞ্জনে বুজালে বুজিবি শিকালে শিকিবি फसलें जो काटे जाए उगते नहीं है बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ते नहीं है ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का
फिर से दहलीज पार। বাৰ যুগ্ম জীৱনৰ সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। বাই বাই, খুদা হাফিজ।